Ia, vi ia le tua le nea fiafi. Ia, o le pesena o whaingoina, o le savali pea i luma. Ia, i le usuina i le sunga le whaifi au, po le sunga ho le au auna tau ta ua. Ia, le sunga ia sula beta. Ia, i le nea fiafi e amataina ai le tātou po kalama. Amen. Ia, e mua ona o si ile vi inga marwhaktai le tamaa. Ona lofa malona ngale nei. Ia ona o le awanoa fo'i ua tātou maua i le nea fiafi. Ua ia wha awanoa ina tātou te wheiloa i ai i lunga o te penga whailangi i le nei astofi. Ia e pei ona masani ai le tātou porkarama. Whaktai i le atua i na puipuinga i a te oe ma i tātou uma i le nei aso. Tari tonu sa tātou pisi nei aso i whiau mga luenga. E le ngata i lea o mea whai o tātou a inga. A o le nei teimi a toa sa tātou whewa i ai ma tātou waha i ai mō tātou te tōrua, mō tātou whanau, mō tātou a inga o no tiute whaale a inga, tiute wha o ngā luenga. Ia tātou te lei loa le me tupu ai. Amen. A o le alofa ma le mana o le atua e ala i lona puipuinga i a te oe ma le ngata i lea o le ora o lo tātou maua pea e o mai lawa i nei tula o le vi inga ma le whaktaina i le atua. A wā ana le au noa le atua i le nei aso. Ia e manua e tātou te le whakpe nei le ne fiafi lungo le tātou por kalama. O lea ia e si i ai ma ave ele vi inga i le atua. Ona o lea ua toe tātou mafuta ia i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia tari tonu o manuia uma o tau le alofa o le atua. Tari tonu fo ia nisi fo i o tātou a inga o ia ua manawa mai fe au mga luenga. Le ngata i lea o nisi fo i o tātou a inga ua watu a usu i ngā luenga o le afiafi. Ia tano i le atua ia maua pea le puipuinga le ngata i leo le manosi ia e ngā lulu e ngā luenga le neia fia. Ia i tātou uma wa mai a luenga wa whapinau whaatasi ma le a inga i le neia fiafi. Whaatalo whaatu tātou polkalama. Ia ma awe whaptai i le atua. O leo wa tue tātou wheloa i lumo nu. Ia a leo tu nu. O lea ia. O le vi inga. Ma te sina. Ia i le atua. Ia ma lo lava so i fua manuia. Ma lo le tau ata i nei aso. Ia tari tonu ia ua. O lo o. Alofa le tua ia te oe ia ma u le ne fiafi. Ia whaatalo whaatu to fine ia toloa i le ne fiafi. Whaatalo whaatu toloa. Whaatai o e ala pusu mai. O oere ka wawe le ua. Le ua mua mai luma tātou pokalama lea. Whaamanuia tele le tua ia te oe whaatalo whaatu tātou pokalama ia te oe to fine. Ia ai. Vene temi ia e whaatalo whaatu ai pokalama i le ne fiafi. Ia i tupu mai e o se o tātou watunu. A mata mai lava i maunga tele se i pa ia maunga iti. Ia o tau pa ia ma o tau whai ngā ia o le a le o ai sau tau talanga. Ia ai whaatalo whaatu pokalama i le nea fiafi mo o tau. Amen. Ia re ngante le ia whaatalo fo i au na le atua. O i la tau wa wala awina e tausi nuu, tausi le ka le sia wa wala awina e le atua. Ia e whai ma au na whai ma whawhe ngainga i tono nuu umalala whanga o loo tau ngā rurue ai le ngā ruenga le atua. Whaatau whaatu no porkalama le ne fiafi. Whaapitai la o tau sunga i whawhe ngainga mo o tau whalitua. E ala i la o tau nofo tatalo. Le ngatai lea
o le upo le atua o loo tau launga ina pea i lea susā ma lea susā. Le ngata i lea o la o tau turi vai. I lea aso ma tu atu o tama whanau i le atua. Ina ia maua pea le ora, maua pea le manosi, le puipuinga le atua. Le ngata i lea o le whaasirisiri o ola wha le nganga o tatou tangata. Ina ia whapena ona mau i le atua ma fia e au auna i le atua, ma tapua i le atua, ma ofo ina atu le ora i le atua. Whaptai fo i la o tau ono sa i le ngā luenga le atua. E iai ale loto, e iai ale mawhau ma le nganga i le whai ngofia la o tau ngā luenga. Amen. I le whai ngofia o tau ngā luenga. Ai whawhetai o lo o tau maua pele on sai. Ia awale ngā luenga le atua, maua pele tau whapa ia. Ia awale tau singa le lafu mā moe o le atua lea. Ia e whatalofa atua i le tātou Paul Kalama o le Jesus is the Answer podcast i le nefiafi mo o tau patai fo i la o tau nofo talo mo le tātou Paul Kalama. Le ngata fo i le nei Paul Kalama o nisi fo i Paul Kalama o lo tala inga le swapa o Yesu. I lungo o te penga pailang. Patai te le lava i la o tau nofo talo. O le ia, whatalofa mwha tuai Paul Kalama i le nefiafi. Ia ave fo i nei tu la ia o te whaatalofa tuai i siu ta maa wha nganga na iu mātua wha nganga le sunga le whawhengainga po to ina ia Wesley sa take ma le whaletua ia ta wā ia e maise le nofo ia ro i ne fiafi whaatalofa atu tātou Paul Kalama ia te orua i le ne fiafi te tonu o lo manuia pea o lua i le alofa ma le anga lei o le atua. Taila o lo nofo talo a wale ora au na foi ia o lua atali ia ile ngata ile tala ingo le swafo Yesu ke riso mamoli mau le swafo Yesu i lungo te penga whailang e ala fo ile nei Kalama ia au le tau tua fo a wale tato e kalisia le e whaktai te le lava ia te o lua na iau matua le ngata ilea siau e kalisia si o Ecclesia Assembly i hewe le nea fiafi whatalofa atu tātou Kalama ia te o tau le nea fiafi te tonu o lo manuia uma o tau le alofa ma le anga lei o le atua o lea ia e whatalofa atu ai le Kalama ia i le nea fiafi ia te o tau whatalofa atu foi i nei o tātou au singa nei o tātou tamaman mo tātou tina ma tutua fea lava le mea o lo o tau alala ai ma papa au ia whatalofa atu tātou Paul Kalama i le nea fiafi mo o tau whaktai la o tau nofo talo le ngata i lea la o tau tapuainga ia e le whaingo fia po ina o tau ngā ruenga o la o tau tapuainga ina ia whapenao na manuia ma saonga le mua o tama whanau i teimi uma e whapena o na uru whafo atu ai i lawa ma maota. Ia a wale tautua ina o a inga e maise o tau. E ala i ngā ruenga. Ina ia maua se soani man e tausi e a inga e le ngā te lea e tausi e o tau. Lea ia e whataro tui Paul Kalama whatai te le ma. Lo e whatai ia o tau nofo talo. O lea ia talo pea ina tua. Po wa ia tu pea le manosi ma le ola ia te o tau. Ia e tātou te puta i pea. Ia e le ngata i tono o tātou a inga. Ia e maise le tātou Paul Kalama i tātou te maputai. Ma tātou whaalongolongo ai le upo le tua. Ia whatalofa atu fo i le nea fiafi. I a inga wo ma e masani o tātou Paul Kalama. Whatalofa atu le Paul Kalama o le Jesus is the Answer podcast i le nea fiafi mo o tau. Ma lo lava le ngā lulue, ma lo fo i le onsa i le nei aso. I fe au ma ngā luenga i le ngata i leo te tonu o tātou a inga. Ia e whatalofa atu le Paul Kalama ia te o tau. Ia i le nea fiafi. Awane ngalo, share tātou Paul Kalama. Subscribe tātou YouTube channel wha mole mole. Whaptai i le atua ia e ui lava ua pe ua tō toru nei tangata ua unsubscribe le kako
but it's okay. O le tātou, tātou subscriber the way, it was, 582. A le opa ui la lo le 579. But it's okay. Whaingare, e leo mo tangata uma le tātou pokalama. Pau ale mea, ia tele ani a nganga e mau, tele ni tangata ina ia whapena ona mai moa, mai whaalongolongo, ma maua se avanua e tātou te mafuta i lunga o tātou pokalama. I le upo ne tua. Ia ai whaptai tele lava, whaptai fo i whatanga ino o tātou pokalama. Ia i tono rau maota, ma rau lawa, i le as, i le asonga fua, ia ma la stofi, ma la stonai, i lunga rau te pengwhailangi, lenga te leo tono rau maota, rau lawa, tono lunga rau telefoni, tono rau te avale. Pea lava mea ua e maa ua mai tātou pokalama, ma e whaalongolongo mai nea fiafi. Whaatalofa atu le suafa manu malo Yesu ke wiso, o le suafa lava lea tātou te mau ai le ola, o le suafa e whapena ona mau ai le saolotonga, o le tangata ua puapua ngatia, amen, o lea whaamanuia whaatalofa atu, ia le tātou pokalama i le nea fiafi, mo o tau, ia, ea mai le nei vai aso, ea mai lau vai aso, ea mai ngā luenga, ea mai tu tonu o tātou a inga, whea mai e tau wha iwa le aso, pe tau whia fusu le aso. Tali tonu ia olo o manuia munga ia te utou, ia nei hoi tu o le tātou a ia o lo mania lo tangata ia hoi le inga taila o tau nofo te talo, ia o te whatalofa ko ki kia ngaro tātou pas, ia e whatalofa tu nea fiafi, ia e le pas o le tātou pokalama, ia le tō fine, ia fina, whaptaitele lava ia te oe tō fine, ia au i lau nofo talo mo le tātou pokalama, ia o loo manuia mea uma, loo manuia au, ia ma le sunga ia tala lei, ia ono lau te talo, e le ngate leo le tātou pokalama, ia o loo whai oe ma prayer warriors o le tātou pokalama, le e te talo pe i le tua fua e te pe ia te oe le paso o le tātou pokalama, le ola male marosi, amen, o le whatalofa tu ai tātou pokalama, ia i le nea fiafi ia te oe tō fine, ia ai whaktai le tua, whaktai le tua nei vai aso, ia ua le fwe au koe kasi le aso, koe au tai au le aso whainga luenga, ia ona tue tātou malo lo ai fo ira i le weekend, o le nei vai aso, ia sa vevela nei vai aso, vevela nei vai, ia ai le vevela kere fo, wa kemingi o le masinga i lua, masinga ngi ma masinga fo, pe o masinga vevela le kau vevela mo kwa malosi vevela i lunga nei a mako, i lunga i nei California, ia ai whakai le ko ia o ngi aso ia, ma ngava mai fo i ngā luenga, ia whakai le ko o maua pele malosi le ngaka i le, ia o longa pui ngai lungo awala, amen, whakai fo i le kua onga o ngā luenga ua ia fo inga mai e kako ke ngā lulue, e awa fo kausinga o kako ainga, ia e mese kako e, mese e ka le sia manu me fai, amen, whakai e le kua ia onga oanga whaamangianga i ngā luenga, ia o lo tātou ngā lue, e whaptai fo i le tua mo oe, whaptai le tua mo oe, ua maule apanua te tātou wheloa e lungo tātou pokalama i nei fiafi, amen. Ia o nei pokalama ia o le fia, tala noa e le suafa manu malo i Yesu ke wiso, e tātou te fia tala noa e le upo le atua, e fo inga le ina ia tātou tu mau pe i le atua, tātou tu mau i le atua, ma tātou wha maoni i le atua, ma awe o tātou ola i le atua, o le nei o langa o lo tātou ia, o lo o
Ni whaakasi a me lei ma me lei. Ai, e fo ingane, aso uma, every day we face different battle every day. Ai, o le au ngana tātou pokama. E tātou te tala noa i le upo netua. Ma tātou whaasoa, ma tātou whaamalosi i le upo netua. Ina ia whapena o na whaamalosia pe i tātou. Ia whaamalosia pe o tātou ora whaalea nganga. Ia whaamalosia pe ale tātou tū mau i tua. Amen. Ia pole ale, wao tele usi tangata. Ua, whaavai vai e tua. Te leo nisi tangata o whaoraina ma tangata keu si anu. Ia, ua whaavai atua ona olea. Ona le lava le upu. Le lava le whaalongolongo le upu le atua. Le lava le whaitawina o le tuspa o le kalama tātou. O le au ngana o tātou po kalama. E so soani isi o tātou tangata po nisi o tātou a inga. O me masani ua tau whaavai. Ene ngata fo i lea. E au ngā fo i nisi fo i o tātou a inga. Ma nisi fo i o tātou o ma e masane. O lo whape ngā o lo whapungi sa i a pē le ti a pono. O rātou wa ai mo rātou whaalongo. I mea le lei o le tala inga o tala le tua. E au ngā i le tātou polkalama. Ina ia. Tātou te rei loa e ei atang pe lua pe ko kasis ka ngaka e whaola inga ma skalia Yesu ke wiso i lunga o kako pokalama onga le upu. Wakalia le upu o le akua. O le vi inga sili mawalunga ngai ave le tua. Pe whai mai e pe to atasi to o lua e tau tau e swafa o Yesu ke wiso. O lo o iai le anganga o le tua. Amen. O le lea fita di tonu. Ia o lo manuia uma o tau lea lofa maleanga lei o le tua o lea. Wha mole awane i ngana. Shea le tātou polka i ne fiafi. Ina ia whapena ona. Maua e nisi o tātou a inga mo tātou wole upu le ne fiafi. E whaalongo rongo ai i le ia. E se ka lea kako pesere se kasi. Ia onga kako oila i le upo le kua. Se i sa hungi la ai ka hatu pesene. Ia ona tātou oa i lola ia. Ia e tātou te whaalongolongo le upa marosi mai le tue le ne fiafi. Amen.
Ia, pese whaingoina ua o Salamo, mai le sunga I a sulu beta. Ia e a mataina ai le tātou upasoa, ia I le nea fiafi. Ia, ia o le a tātou wolo I le upo nua, po le upa malosi mo oe ma I le nea fiafi. Ia, whamanuia le tua I lau whaanongolongo. Talo I le ngā pa ia o le atua, ina I whapena o na whaalamalama ia te oelo na upu. Ia, e le ngā te le, ia whapena o na yeise a nganga e manu malo masuia. Ia, I le upu whaamalosi, ia wa uma o na sauni mo oe maau. Ia, I le ne fiafi. Ia, o le tusi o le a maua I le tātou upa asoa I le ne fiafi. Po le tātou upa malosi ne fiafi. O lo maua maina I le tusi o le lua Nofoaiga tupu, ma tā upu e lua sepulu. Lona whai upo sunma tolu se I o sunma pitu. Ia, a maua sau taimi. Ia, excuse me, a maua sau taimi. Ia, o le tusi, o le whai upo mua mua, se I o I le se I o a maua sau taimi ia ona whai taula I o le ia, o le tala masani ia, le tala pu ia ia mo sau taimi ia pai tau le tusi a to le pai upu mua se I o le tolu sfulu a o le la au ta au mai o to mai ia ni nei fai upu ia au tu wai ma fa matala ina ile tanto upu fa malosi ne fiafi amen ia o le lua no fa inga tupu ta upu e los fulu a lo fai upu su tolu se ia o sul marfitu na le fa nei fai upu o le a tātou fa soa ni ne fiafi ia pe fai fo ima tis fai tau o le tātou upa malosi ne fiafi amen ia lua no fa inga tupu los fulu fai upu sul tolu se ia o sul marfitu amen. Second Chronicle chapter 20 verse 13 to 17. If you have time tonight or tomorrow, you can read verse 1 all the way down to verse 30. But I'm going to just but we're going to just read five verse 13 to 17 tonight. Amen. So first we're going to read it in Samoa. Amen. Lua no fa ngā tupu ta upo e lua sepulu pa ipo sulma tolu se ia o sulma fitu. Sulma tolu fa apea. Ua tutu yuta uma I luma o lea li. Mahola tau tamaiti. O ala tau a wā. Ma ala tau whanau. O na ho mai lea o lea nganga o lea li I lunga o iase elu. Iase elu. I to tonu o le wha potopotonga. O ia o le atali I o Sakaria. O le atali I ia o Penaia. O le atali I ia o le ielu. O le atali I ia o mania. O le sa le vi. O lo le whanaunga a safo. Ua ia whaapea atu. O tau yuta uma mai ua nonofo I Wisalema.
Ma oe le tupu o Iosefatu. I nā whaafonga mai ia o tou, o lo whaapea o na whetalai mai o le alii i a te o tou, aua nei whewhewhe, aua fo'i nei mātau o tou, ona o le nei wao tangata e to teli. Awa o le o lo o tou taua le nei, a o le atua. I o tou o ifo tae ao i a te i la tou, whaauta, wo e i la tou, i le a enga i sesa. Tau te maua fo'i i la tou, i le mea e tau nuu ai le a lia, e whea ngai ma le vao i sara o Ieu Yelu. E le tau o tou i le nei taua. Tutu ia o tou ma ia o tou tu mau ma o tou wa ai atu i le o la tanga. Mai le alii o lo o ia te o tou. Yuta ma risa le mai. Aua le fefe, aua fo i le matau. Ia o atu tae au i a te i la tou. E i a te o tou fo i o le alii. Amen. 2 Chronicles 20, verse 13 to 17. All the men of Judah, with their wives and children and little ones, stood there before the Lord, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, the Levites, and the descent of Asaph. As he stood in assembly, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord said to you. Do not be afraid or discouraged because of the vast army, for the battle is not yours, but God. Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the cord in desert of Jeru. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance that the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you." Amen. Pamanuia le atua le faitauina o lona tusipaia. Patalofa atu ia uso te leu, malo te leu. The topic for us tonight, it says, let go and let God. Amen. Let go and let God. Tu ese matui le tua. Amen. Tu ese matui le tua. Manatu momo. Our first point, we have only 2 points for us tonight. Amen. Our first point, do not be afraid. Do not be discouraged. Amen. Awale fefe, awale mata. Amen. God said, do not be afraid. Do not be discouraged. Pai mai le tua awale fefe, awale mata. Amen. Lase langona ia te oe. E mataina ai le tātou upa mauni, o le tātou upa soa le nefia. Lase langona ia te oe i se tangata fo ingale te vaai atua. Tau mawhai e o wha o ia te oe se leanga.
pe o se ainga fo'i po o se nu'u ua tau mawhai e si tau mai ia i le tau ainga po o le tonu. Amen. O te tonu e o ia te oere fefe. E ai le taimi e o ia i tātou le fefe. Amen. E le taimi e o ia tātou le fefe. Pea o ina ua tātou wa ai atu ua mawa e le luka luka ma le tele o wha le tonu le ngate i o se mea o le a e vai atu e a whainga o pe a inga i le olo ai. Amen. E o ia te oere fefe. Le whatalo whantu le uso ia tō via i nea fefe, maro tō via, maro uso, whatai whatu mai. Amen. Lea lau a tau le uso, whakalofi a te uso ia tau au mua i le nea yafi, o prara, whatai, whamanuia le tua le uso, whamanuia le tua ia te oe, whatai le, whatasi mai lungo le tātou po kalama, whamanuia le tua i lau whanonongo, brother. Good to see you. Amen. E o ia ke oe le fefi. Amen. Ke lo oe, ke mina wakala i kiki. A o nga whaasa me no e ni o mako i se mea fo inga le ia awangi o koe whaia ai ni fo wo le uska ia o walu whai. Maro se fu, maro lo sunga le. Pa pengai nga uta. Pa talo whatu lo sunga le whai au nea fiafi maro le whatasi mai nunga le tātou pokarama. Amen. E o ia te oere fefe. Be find out la koe o maku. O e so lia le mea nga whaakongu mai oe awangi koe whaia. There was this one time, and I always remember, and I know it happened to you. I le mako ngua. E whainga le, e whaasa e whainga le o maku o ngā mako o e au. O ngā popole whainga le o ngā i o maku o ke i mako male le mo pe kupu mai fo se mea. E usi kai umala nga yo la uso makua mga isi o ngai ai pe ia solo mua ya ue o ke alu foi la nga le au ke alu au mo wonga o sauna ia ngo saulona ia fa ala le so ako e la ke mi ngo ko alu ko au ai lui folo marka avale ro kama ro ki nga foi nga a lui folo marka avale lo le kwa kama ro le au le foi ko wanga pi i foi nga si kuro i lungo ma foi nga pa e aku marpu aku nunga fari ke ro e o fa anunga kami nga mo kwa ho o ia ka ikar fifi I still remember that day ma ko yo o ar fifi ke ro ke sa vali ar kami nga pa wale ro kala lo ki sa vali kami nga sa vali nunga ma ko fa o ke an fa per fa nga ro kala please God e ke maka mai le kaiminga ke ro nga kupu fo ia we la ai lo la o fuspa u lo kingo o le fasi o ngo le uska ku se ke maka please ka mai ai le mea ke alu al ko fale we venga le we kalo i le ku o le mea nga o kala nga ki sa ro kala ringa fai please o le ka kalo le mea ku sa o ke fa mole i le ku ia awangi ka ngu fa singo o le winga na le mea le ke kom fai fa makala inga ua si kau aku ia ngu ia there was 3 nation nga foi nga le nga o si kau yo i ai fo ia yo se fatu o avea yo se fatu o tupu i tonu i utaio amen e fai mai la e anu waku le kala wo mai ngu nge e konu o mo ai foi o mo api o amoni
Ia masa amoni. Le o aku la aku si kau aku. Aku lo ka ngaka whai a Iosefatu. Se I whai kau, se I sau, se kako oku sipa ia ngi ke oku. Amen. Whai mai. Ona matau ai lea o Iosefatu. Amen. Whai mai. Ona o mai lea o isi ma whai mai ia Iosefatu. Ua whaapea mai. O loo o mai le vao o tangata e matua to tele e tau ma oe. Mai le la I tū o le sami, mai suia, whaauta foi o I ia seso, tā mara I lātou, o e noka tai, lea. Whai mai la I whai mai, ona matau ai lea o Iosefatu. Amen. Whai mai, Josephat was terrified by the news. Ma ngai ra upunga whai mai, terrified. Ile kuspalang ile ole NLT. Amen. But the messenger came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you from beyond the Dead Sea. They are already at Hazazon Tamar. And then Jehoshaphat was terrified by this news. Amen. E ho ia ke ore fefi. Pai ore mea ngō whamakala inga kuia ile amakanga kōr kako Ile kaiminga ua ngā whaakongu mai mako. Auange e sisi e ho mako makua. Auange koe alu sisi au au san. Te kuroua. Aya. Whai a le leuska. Whai leuskai. Ngā waru au ke au au. A inga ua maua e o makua leusika ia le halu ua au au. Tori. Whaalongu a kura ka loko. Waka fefi. Waile mea whengane ua lefi alu li whare. Ua lefi alu li whare. E kai whea e fia rolo la lau fefi. I le fefe ai. A Iosefaku. 3 nation. Koru nation. Koru ngu ngā o la o isu. E whe mai o vao tangata. Amen. Lo winga ka ole vao tangata. Waka ko wa aire mukia. Waka ko wa aire vao. Amen. Ka ole vao lo winga ele o se mea na kiki. O se mea ke le. Po le are O le ko kele ngā o le au kau. Mai inga ua. O mainga, o mai whangaunga mo api. Whangaunga amoni. Monisi o sa amoni. Mai le wo mai e si kau mai le kupu. Are meo ke whai aku ai. O le kupu ngaka. Ai fefe. Wakako wa ai. Pe eke whaorainga, pe eke le whaorainga. E ia kai me o ia o e fefe. Amen. E o umare fefe ia I kako. Po ai ar ka ngaka e whai mai. Po ai ar ka ngaka e whai mai. Yes, pastor. Le sunga whape ngai ngā yongi, Sa o rei. Vao tangata vest. Po le ale whai mai ke mawarunga I whea, ma. E ai le kai me o e fefe ia ke oe. Ai keiro. Auange e furikua ai, ma auange e whaavai ai. Pea o inga o le fefe ia ke oe. Ia saor ka ngaka e ke alu ai. Ke roi ngā ua o fefe. O le mea mua ngoso le uloko lea. O rau ka kano I lea kua ia auange ka ngu le fuenga o e o makua onga lea. Onga ua u leuska. A o ngā nuruki mai whai ngā kao le oranga.
A o nga foi nga e vai aku fa fainkar ko lua. Be fa fainkar kama. Be fa fainkar fa nga e fiu e fai. Ia sa o ka ngaka e ke aluai. Ia sa o fo i o me ka kaunga fai. Amen. He mai ea, mai inga ua fefe, when Joseph felt so terrified or about the news, what is the first thing that he did? He mai ea, papalang, he mai. Joseph was terrified by this news, and guess what? Lord for kindness. Alu i le atua. Sa o le tangata e ke alu ai. Ke alu i le uso. Awe ke alu i le uo. E kauwhia lolo mai pea e alu fai fia au. E fia lolo pea e alu au auna le atua. Amen. A ia wha mua mua o nga e alu i le atua. Amen. Ele i wha pea nga fo inga le nga ka ua kuloa. Mangkua oe. O le iei le au kau. O le iei le vanga le au kau a. A yo se faku. O le i ronga maro. A ele i a vele iai o nga maro. Ma mea sa ia whaalango rango i longa au kau. Ma whaalango rango i longa maro. E o whai le kaua. Amen. Aia. Alu sa o ai le kua. Amen. Mai hi back. O inga. O se ka ngaka fo inga. O ngā kake whai loa mai ai. E leo se ka mai fefere nga fefere. Yo se whak. Whai mai wa au ngangi. Upu ngā le back. Lo inga. We au ngangi. Ke lo a e manga o se mea. A e manga o se mea. E ke fo inga e ke au ngangi a i se ka. Po le his pe o se whakaika inga. Se kulou. Pea e ke vai aku ni se e vai o se o so uso po so e fo inga le ke manga oi. E ke kau ma whai ia back le kangakanga. Ia ko mai a oere mele ke mga oi. Amen. Kalo whātiu le whaiwhi au ia tā vita maro uso. Maro. Whatasi me lungo tātou pokalama. Kua so o ale please God. Pe a o wale whewhi ia. Ngai kei roa lau sunga whawhi ngai ngā. O le mea ngā o ia. A wa maua noe o makua au ingo au. Wa ule uska ia o walu ai whaira o loko mauro. Sau ka avale lalo le ai maua ka maru. Fo ngō makuro lo ka ma. Nakul what. Kelo. Nga please God mai ai lalo le sami. Kau al whale o please God. Please God. Whai mai lalo tatou upule ne fiafi. Whai mai. Wa ho o. Wa tatou wa ai le fefe ngā o ia. Iai fo. Le tupu o se faktu. Onga o le whai mai hi back. Ua ia au ngangi mai ua ia tatalo atu au ngangi. Amen. And you know what the other thing? Morka ngaka fo ingale ua. O Yosef paku. O ngi ngalo ia i kako. O Yosef paku. O le tangata e fia i le atua. O le tangata e fo ingale matau i le atua. E lofa i le atua. Ia ta ngata whai. Ua whanu. Ma whawhine o le atua. O atali ma whawhine o le atua. So se mea o tātou o ranga e tupu. Se mea tātou te mana o ema me te tupu i leo ranga o tātou savalia. E ta taua o na tātou mua o i le atua. Amen. O i le atua. I le tūranga wha. Le me tau. Pea e manao. Pea e o manuia lo a inga. A e manao e manguia lo e kānesia. A e manao e manguia lo o la au aunga i le atua. E tau ia te ona e alu mua i le atua. Awane e alu le tangata. Alu mua oi le atua. Amen. Ina ua o toe
ina ua o te afo. Sa o le whaalango lango i lo tō rua moro ua fine o mai avea i le tua. Amen. Nga sau le anganga pa i o le tua i a tea. Sau mua oe au mai oe. Amen. Nga o walu a hau i le tua. Nga o walu a hau e rei whai mai sisi a tea wan mea. Sui lo oranga ma e alu no. Nga o walu a hau e ave lo tangata i le tua. Nga e le suia se tangata o lo oranga. Amen. A o walu fo ia i lau taimi. Le taimi ua wha wa noa ma le taimi sa ua tuu mai e le atua. E manuia. Aia, esia, ona wa iai le loto. Wa iai le loto ma le loto tali tonu. Ua na o le atua na te so, na o le atua na te mawhaia o na sui lo oranga. Ma wha manuia mai i atea. O le mea la lea na whai le tupu o Iosefatu. Alu sa o i le atua. Au ngangi i le atua. Au lisi mea matangofi. Mo le tangata e rofa i le atua. Ma le tangata ua malama i le la lata ma le atua. O le tangata whaolainga ua i loa le mea te tau ona whai. I taimi e o mai ai pōpua ngā ma whai ngā tā o le oranga. E maia, mai sa ia anga pongu. And you know what? Yatu umai le nuu. All the tutors. Ia anga pongu. Leo kong whai kau wak. Whai mai. Joseph was terrified by this news and begged. First thing, he was feel terrified. And then he went to God. He begged God for kindness. And he also ordered everyone in Judah to be fasting. Amen. Sa ia whai atu I tangata uma. Awhi mai. Ona mata o ai leo Iosefatu. Ua ia wha maarosi ai. E sa ili I le alii. Ma ua talia ina. E ia le anga pongi. Ia yuta uma. Amen. Ke le I o whakaikainga. Ke le I le aka le kau whaali. Le whaali mai I le kala lea. Mo ka kouka ngaka whaora. Ka kouka ngaka karikong. Kua I anga kāmangi leo ranga. Awange e alu ka ngaka. Awange e alu e kau sa ili mai se kali se ka ngaka. Alu I le kua. Sa ili I le kua. Anga pongi I le kua. Whai wa whai whai au awange alu whai ka mai. E kau whai kusa lau. Alleluia. Alu e alu lau whanga. Lumo le tua. Anga pongi. Sa ili le kua. Leanga o whanga. Ki ngofan kusa whanga. That's the big no. Ave le kua. Amen. Pe merika ko au ku. Let go and let God. Amen. Pe merika ko point more. Don't be afraid. Do not be discouraged. Awale fefe. Awale matata. Aya. O I le tua. Amen. Pe mai ua. Ona ua. Maua e Iosefatu le tala. Ua iei tangata ua si tau mai. Ua iei nu. Ua su e whainga le ianga ia. Ma le nu o yuta.
Ai whai mai. Sa ia nga po. Ma sa ia sa ili. Ma sa ia whaatonu tangata I tonu yuta. Ina ia la tau anga pong. Amen. Ke lo oe a e kakalo I le akua. A e ke lo nga oe a e manga o se mea. E ku ngā kokolo uloko ke kakalo I le akua. E ke whaia umakuranga, e ke iloa, e ke manga o ia kali mai le akua, ma whaafofonga mai le akua I e manga o. E iloa fo ina e le akua ka ngaka ngā kakalo mai a. Ngā re kongi akua ar kakalo. Ma le manga onga. Ngā ku uala ia e le ise whaakua pe I le ango I le mea le kakalo. Ke ro oi, oisi ka ngaka, whakua mongi ar kakalo. Ma sincere le kakalo, I le akua. O ngā ulawa ai aku koe a le mo kauli se māngawa. Mau ka ngaka ho inga le o e aku o pe o fia, wa mo o mia se mea. Whakua ai lola I o mongi le kakalo. I le akua. Le nisi ngā mafuanga. E kuai e o ngā kali mai le akua. O ngā lai lo si la fia nei le akua. E le o mongi lau kakalo. E le o mongi lau kakalo. E le o wha maongi lau kakalo. Ai ke lo o le kakalo. Ka kofukalo ka ngaka. Ua ia mau o mia le akua. Kakalo ka ngaka ua. Manga o ina ia. Whaamangwia mai le akua. I mea ngā ke whaia. Whaamangwia mai makali mai le akua. I se manga onga o lo o mia le fisosoangi le akua. Ma whaahali ai wā venga o le akua. Uma o ngā whaakongwe. Io se whaku I yu. Le nuu o yuta. Ina ia sa ili le atua male anga pong. A le la ka kou o I le kakalo ka ngaka. Le la ka kou whaalongolongo I le kakalo ka ngaka. E mongi le kakalo I le akua. E mongi le afo I le mana onga. Kakalo ka ngaka. Ua mongi le manga onga. Onga lea. Onga ua iai loa. E le ai lava seisi ngā te kapai. Ua ngā o longa atua. O le atua. O ioba o au. Ngā ke kapai ai. Nofoaiga tupu le losful. Ia fai upu e 5. Se io o le sefulu ma le lua. Le te talo tabi, le te talo a Iosefatu. Le la tātou, o sai mai la tātou o ai le tātou si tātou whaalongo longo. I le kakalo a ka vika, whinga le Iosefatu. Si kako wā ai le mongi o le kakalo. Le kakalo ka wā ngau. Le kakalo inga ia whaalongo mai le akua. Inga ia whaalongo mai sui fofonga o le akua. Le manga onga. Whai mai, whai upo ili maraka ko wōr whaapalangi. E kau whai ngofie. Ngā kako wōr le whaasa moa. Te kake, manga ia whaapalangi whai ngofie. Whai ngare, mamla mai. Whai mai. Chronicles 20 verse 5 to 12. It says, it's a prayer of Jehoshaphat. Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. He prayed. This is his prayer. Said, "Oh Lord, God
of our ancestor. You alone are the God who is in heaven. Amen. You are ruler of all the kingdoms of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. Our God, did you not drive out those who live in this land when your people Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Your people settled here and build this temple to honor your name. They say, whenever we are faced with any calamity, such as war, plague, or enemy, we can come to stand in your presence before this temple before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us out. And now see what the army of Ammon, Moab, let your ancestor invade those nations when Israel left Egypt. So they went around them and did not destroy them. Now see how they reward us. For they have come to throw us out of your land, which you gave us as an inheritance. Oh, our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help. And that's the prayer. That's the prayer of a man that his heart is terrified because of the message or the news that he heard. 3 nations are coming against him. What did he do? Instead of telling the army to go fight them back, but he knows well in his heart, and he know that his army and his kingdom is can't handle what is coming. But he went to God and he begged God. He told Judah to fasting and pray and ask God for his help. You know the best thing that it shows on this story? Se mea mā ngai o lo whaahali mai I le kala lea. O le sa o le mea e ke alu mua muai. O le sa o le kangaka e ke alu mua muai. I kaimi e o mai ai whai ngā kā ma pua ngā o leo langa. Ma mea uma o lo kupu i kako savalinga. Ai whai mai o le fo I whaali mai I. Mo le mea o le tasi o le loto. Tasi le anganga. Amen. They were all worked together. They all came together. Support everyone. They all went together and pray and worship God and fasting and asking God for help.
O whaahani mai i. O se ekalesia. E ngā lulu e whaakasi. E kakaro whaakasi. O se ahinga e kakaro whaakasi. Kuku whaakasi. Whai whaakasi le ngā luenga le atua. Lesi lea akam, lesi lea mea makangofio o lo whaahani mai i. I kara lea. What happened after? It says, as all the men of Judah stood before the Lord, listen, with their little ones, wives, and children. O se ainga e ngā lulu e whaatasi. O se ainga e whearofani. O se ainga e vivi i whaatasi au aunga i le atua. E whaamangui ai le atua. Even in our church. O se e kalesia e ngā lulu e whaakasi. O se e kalesia e whearofani. O se e kalesia e whaamaongi ni ngā lulu e whaakasi i le akua. Masa ili whaakasi i le akua. E whaamanguia i ai le akua. Ma e koe a whio ai fo i le nganga o le akua. Working together. Amen. O le ainga o le atua. O le whaangau o le atua. E ta tau o na ngā lulu e whaatasi. A o lesi mea makaukia le sau i le kala lea. Ro whaahali mei i le kala lea. A good leader. Amen. A good leader will lead the children of God. Tai i le lei, o ro whaahali mei te tonu le tala lea. Iosefatu. Amen. Le tupu o Iosefatu. Le tupu e rofa i le atua. Le tupu e matau i le atua. A good leader. Amen. Fai mai ea. Fai mai sa ia ta inga. Lona malo. E sa ili atu i le atua. I le tataro. Male anga pongi. Amen. We need this kind of leader. I le ngā luenga le atua. E mo o mia le ko ainga tai whape i to tonu e kānesia. E le ngata i to tonu e kānesia, to tonu o ainga. A good man, a good father. Because, you know, we say we are the head of the family, but yet you cannot. You don't know how to lead your family to God. You are not a leader. Amen. If we call ourselves, we are the head of the family. We should know how to lead our family, to lead your wife, lead your kids to the Lord. Amen. E te loa o se ainga e ngā lulu e whaatasi i le atua. O se ainga e fia whaatasi i le atua. O se ngā inga e whaingane e matau i le atua, ma whaamua le atua, i te tono le ainga, e a whio ai le nganga pa i o le atua. Amen. If you don't believe me, hear this. Verse 13 it says, as all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children. And guess what? Like I said, the church that works together, worship together, maua le loko whealofangi, alofa le kasi,
e a fio ai le nganga o le tua. Iwe ka o se unga li e fia o se a inga i fia i le atua ma matau i le atua. E a fio ai le nganga o le atua. Amen. And verse 14, it says, the Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. When your family, when your church are work together, stand together, serve God together, the Holy Spirit will come down to us. After their praying, after their fasting. Amen. Verse 13 and say, all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, wives, and children. The Holy Spirit of the Lord came upon one of the men standing there. Moa. Amen. Moa le loto ngatasi. Ngā lulu e whaatasi. Amen. Ngā lulu e whaatasi. Vi ia le tua. E whe mea. Whe mai le tua. Amen. Whe mai. Ona urufia lea ia. Whe mai ona luifora ia o lea nganga. Whe posu mai whaaf mai. Ona o mai leo lea nganga o lea lii. I lunga ia isa elu. I to tonu o le wha poto potonga. Amen. Make the Holy Spirit, make the Spirit of God, of God, came upon one of the men standing there. His name was Jehazel. Amen. Israel, Jehazel. And he said, when the Spirit of God went upon Jehazel, he said, listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen. King Jehoshaphat, this is what the Lord said. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God. Amen. Hey mai, ua ia whaapea atu. Mai ona luifora i o lea nganga o lea tua. Ia isa seelu. Ia seelu. Whai mai ona ia whaapea lai. Ua ia whaapea atu. O tau yuta uma mai e ua no nofo i Jerusalema. Ma oe le tupu o Iosefatu. I nā whaafafonga mai ia o tau. O loo whaapea o na whetalai mai o lea lii yate o tau. Aua ne i whewhewe. Aua fo'i ne i mātatau o tau. Ona o le nei. Ona o le nei vao tangata. E tuli. Aua o lelo o tau taua le nei. A o le atua. Ele sau o le kari a. Manga kua. E kaimi e kako ke kaumawhai ai.
E kako kau mawhai e whaingane. Sometimes we need to give our problem to God. Stop fixing it. Sometimes our battle is not our battle, it's God. Give it to God. Amen. Please let God to handle your battle. Amen. O isi me kako ke le mawhaia o ngā kako whaia. Aro o kako kau mawhaia e ngofa kako koe fix ki nganga kako i roa. E le kako ke le mawhaia o ngā whaia. Ai kako ke manga ngā o ai kako ke whaia. Amen. Wa kakwa ai le kali ngā o mai e le nganga o le atua. Ngā wha i roa mai le nganga o le atua ia Yosef tu ma le nu o Yuta ma Jerusalem. Pe mai ia. Lau sunga se whaku. Ma le nu o Yuta ma le nu o Jerusalem. Pe mai le kua. E le oso kou kaua. O le atua. Ai whai mai. Aua nei o tau mā te tau. Aua nei o tau whiwhiwhi. Aua o le taua nea. O le taua le atua. E le o tau. See? Sometimes we always try to figure out why this is not working. Why these things keep happening. You know why? Because it's not yours. It's not yours. It's sometimes we're so stubborn. Sometimes e kako ke mangaku whaingale kako ke musu e ave le kua. Sometimes we have that feeling that we can handle it, but yet you just don't want to give it to God. You just don't want to give the opportunity to God to handle it and take care of the problem. Why? Because you don't have no faith. Because you don't believe God. You know God, you know Jesus, but you don't trust him. You don't believe him. And that's why sometimes you're still waiting for the answer. And that's why the answer is delayed, because you always try to fix it. Sometimes we cannot fix our problem. We just need to give it to God. We need to let God handle it. Let Jesus come and take care of our problem. Amen. It's not our battle. The battle, whatever battle you're facing right now. Amen. If you keep trying to fix it, and you still don't see the answer, you still don't know how, because it's not your battle. It's not your fight. You have to let God. Whamore ko o mai kua oe. Wan mene kako soli. E kako ke manga ngā o ai ku e se rea kua. Ki nganga kako i roa ka kere mawhaia o ngā whaia. Ai kako ua kako manga ngā o ai ku e se rea kua. Ai whai le mea ngai lo loko. O lea. O le wha mawarunga. O le loko fia le lei. O le loko hoi ngale i manga o ai mai ka ngaka o oe brother. O ngai wha le kongu ka ua wha mun mori. Let God come in. Let Jesus come in your heart and fix your problem and fix your battle. Amen. Kako, our second point. Amen. Our second point. Second point says, God move in worship. Amen. God move in worship. E ngai oi le atua i le tapo inga. E ngai oi le atua i lau vi inga. O vi inga. Amen. O vi inga.
e whaali matali mai ai le atua ia te oe. God move in worship. E ngai yoi le atua i le tapu inga. I le tusi lava lea. Let's go to verse 20 and verse 18. Amen. Verse 20 and verse 18. Verse 18, sorry. Chapter 20, same book. Amen. Chapter 20, verse 18 to 9 and 19. It says, then King Jehoshaphat bowed low with his face to the ground. And all the people of Judah and Jerusalem did the same, worshiping the Lord. Then the Levites from the clan of Kohath and Korah stood to praise the Lord, the God of Israel, with a very loud shout. Mai ina ua wha longo ina ua sau le nganga o le atua ia Israeli. Ma wha iloa atu le nu o Yerusalema ma yuta ma le tupu o Yosefatu whai mai. Aua ne i o tau mātatau. Aua ne i o tau whewhewe. Aisea, o le taua e le o tau. Mo o tau, a le taua. Mo haa. He mai ina ua whaalongo ia. Yosefatu wha meina ia whapau. Whapau ifo ele. Ma isala elu oima Risalema ma yuta ma i la tau uma wha mei ua la tau vivi i le atua. Ma la tau pepese ma wha petai i le atua male leo tele. Le ase kai mi muri nga e whawhekai e whawhenga, ma e vivi e whawhenga ina ua tali ma i le atua i au mana onga. What is the last time you will worship God loud when God answer your prayer? Amen. La se taimi muri. Ma e sa e whawhetaia le atua i le taimi ina ua whamanuia le atua i ate oi. Sa e whawhetaia le atua i le taimi ina ua tali mai le atua i au mana onga. Because some of us, when God bless you and give you strength again, when you were sick, you forgot to give thanks and praise to God. E ngisi o ka koe whapenga. E maua roa le manguia, o wha manguia roa le akua ma ua kali mai le akua i manga onga. Ko i ngalo a le akua. Ngalo le whawhakai i le akua. Ngalo le vi inga i le akua. Alo le ngā foi, ua maua wha manguianga, ua wha manguia le akua, ua tali le atua, ua e momoli o whawhekai i le akua, ua avero vi inga i le akua, a ngā uma foi loa uma. Amen. We don't worship God and give thanks to God when God bless you. Ma wha manuia i a te oe. Amen. We should be worshiping him in no matter what. Receive it or not receive it, we still have to worship God. Why? Because you still alive. You still see me. You still breathe the air. You still wake up in the morning. Even though that's not what you prayed for God for. But be thankful that you still alive until now. You still breathe the air right now.
Awange ka kaunga o le kaimia kani mai ai le kua i o kākou mangaonga. Awange i wha ka kaunga o le kaimia kākou ke whawhekai ma vivi aku ai le kua ma le leo kele ma le fia ma le ori ori. Inga ua kani mai le kua i o mangaonga. No. Every time. Amen. Pe kali mai pe le kali mai vivi pe am whawhekai a pe i le kua. O i ngā e loa e kangaka e mongi le rofa i le kua. E le o ngā o manga onga. E le o ngā o mea e vivi i le kua. E le o ngā o mea e maua e vivi i le kua. No. E vivi i le kua i kemi uma. Amen. Pe mai pe le mai vivi i pe i le kua. Pe makiwa pe le pe maua vivi i pe i le kua. Pe iai me ai pe le eise me ai vivi i whafkai pe le kua. Pe le eise ngā ruenga pe iai ngā ruenga fia vivi i pe i le kua. God move in worship. E ngai yoi le atua i tapu ainga. Amen. Pe mai ua vivi. Pe mai ua vivi. Yo se fatu manu uma. O e na tapua i le atua. Yuta malema mō rātou a inga, mō rātou whānau, mō rātou taito rua whe mai ua vivi i le atua, ma whawhetai i le atua male leo teli. Amen. God move in worship. Amen. So, on the morning of the battle, the king employed a very unorthodox strategy. Whe mai i le tae ao i le taimi o le kaua, le taimi o le battle, i le kai ao. O le māngai i o le strategy ngā whai e whaingale. E Yosefatu. Kako let's read verse 21 and 22. Amen. Whai mai. Ua ia whiriwhiri male nuu. Ona tō fia lea e ia o e pepese. I lea lii ma e vivi i atu ua ia i lātou te unga pa ia. I o lātou i lo lātou o atu i luma o au ma lātou whai atu. Ia whaamanu atu lea lii a wā e whaamavau lona rofa. Ua lātou a mata o na pepese. Amen. Mai ua lātou a mata o na pepese ma vivi atu. O na tuu atu lea e lea lii o au ua tanu e tau ma le whanaunga o Amoni, ma Moapi, ma le maunga o Sierra, na o mai e tau ma Yuta, ua whasia i lātou. Amen. E ngai yoi le atua i le tapu ainga. E ngai yoi le atua. I yobi inga i le atua. Pai mai le kako whaalongo lasi the strategy. Le ngā whai e Yosefatu. The same book, 2 Chronicles 20. Let's go to verse 21 and 22. Pai mai. After consulting people, the king
Let's listen to his strategy. Look, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his holy splendor. Pe mai ua ia whaatonu. O tangata pepese uma. E mua i luma, ma pepese ma vivi atu i le tua. Amen. Ma ave le whawhetai i le tua. Amen. Pe mai, this is what they sing. O le pese na nato sua, they say, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. And then check this out. Verse 22. See what God, when God hears your worship, when you worship God, God will make a miracle, God will move, and God will bless you. Amen. Ma whaatau nuu unga o mga onga. Ma ole a whaahani e fōi wā venga le atua. E ala i le tapo inga manevi inga. Verse 22, listen. At that very moment, they began to sing and give praise. The Lord God, the army of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. God, move to your worship. The Lord, because of their worshiping, because of the singing and worship God, the Lord showed the people of God that He is God. He is the one that is going to fight your battle. Nga whaailoa e lea tua ia Iosefatu. Ma Wisalema uma. Ma Utah. Whai e lea tua, whetarai e lea tua. E le o le taua le nei o tau. O le taua moa. Na whaasingo e lea tua. Na whaahali e lea tua le vāvenga. Na whaailoa e lea tua i tangata Utaia, o tangata Utah, ma tangata Wisalema. O loo soifua, pea, loo tauatua. God never left you. God will always there for you. Amen. They start fighting among themselves. Le toa tele ma le afe o le au tau. Whemaia ngang. No toi tau wa i lava i la tau. Mei ua la tau fasioti. They turn against each other and kill each other. And that's what God handle a battle. Amen. Worship shift atmosphere. Amen. Worship shift atmosphere. Amen. Orowi inga. Po wa a o ese taimi fo inga le te fa alongo atu. O e mo mia le nganga o le tu. O e mo mia se so soani le tu. Po le ya le mamafa o lo lotu. Le kaimi ai ke vivi i ai le tu.
Ma ave lo vi inga i le atua. Ma tu ina atu lo nganga i le atua. Ah, e sui o whaalongonga. E sui le si o manga. Ah, e sui lo tapua inga. E sui o langonga e au mai. Ai sea, ona o lau vi inga. So whatever battle you facing right now, give God a praise. Vivi i le atua. Te talo i le atua. Ah, your worship shift the atmosphere. You know, this morning when we wake up this morning, I'm going to talk about what my wife shared to me about his dream. Amen. So my wife was telling me about his dream. He was dreaming about my family, me, my wife, and my daughter. So she said her dreaming was our family. We went to the market, right? This marketplace, the market. When we got to the marketplace, we tried to go get some taro, some food from the marketplace. And then when we got there, we saw these people, like lot amount of people. They were screaming. Uh, They were screaming and saying all these words, all these. They tried to fight everybody. They tried to cuss everybody. They respect everybody that was in the market. And then when I saw that, I told my wife and my daughter to leave the market. Let's leave the market. Let's go home. So we grabbed some, we bought some, and then we went home. So when we went home, and my wife said I was starting to go do the tarot or something like that. To cook something. And I disappear after that. And that's the last time I was in the dream. So I left. I disappear from the dream. And my wife said she went with my daughter. Amen. My daughter to the mall. And then we got to the mall. They see the same thing that we saw at the market. They seen it again at the mall. See all these people start screaming like they trying to fight. Like these people, they look like they against the Christian people. It sounds like that. Uh, they start screaming and do this and all that. And then there was this kid. This kid was walk towards to my wife and my daughter and starts screaming to my wife. And my wife says she got upset, right? And when my wife walked up to the kid, my wife was about to hit the kid. But my daughter, amen, my daughter was telling stop my wife and told her mom, it's okay. Just just let it go. It's okay. Amen. And mind you, my wife is so upset because of this kid start screaming, but yet my daughter stopped her with a calm voice to stop my mom. Like she trying to tell my mom something. She like and it's something that she tried to tell my mom. We are Christian. We are God's people. Amen. It sounds like that. And she was so calm. So what happened was my daughter saw, I think it was like a karaoke mic or something, and she's starting singing. Remember, this is the dream. This is the dream, my wife's dream last night. So she's telling me. So my daughter starts singing.
She was singing a church song, a worship song, and she started singing and worship God at the same time. And then all the noise weren't nothing. They were starting listening to my daughters worshiping God. And my wife said, the atmosphere changed. And then you know what? I grab my phone and I tell my wife, guess what? That is one of my point that I'm going to share tonight to our program. An exact word that she say, there's an exact word that I wrote on my note that I'm going to say. Worship God. The noise stopped. Everything stopped. And people start walking towards my daughter where she worship God. You know, when you worship God, everything stopped. All the unbelieving people that they don't believe God, they don't believe Jesus, but your worship will make them and bring them back or bring them to God. Your worship will bring your family. Your worship will bring your friend. Your worship will bring people that you love to God. Why? Because you have the Spirit of God. Worship shift atmosphere. And that's what my wife, that was her dream last night. Amen. That's when I know the word for us tonight is meant for us tonight. There's somebody's that are watching our live tonight or watching our late our program later. Gonna hear this word of God. Gonna hear the word of God tonight. It's gonna help him to come to Jesus. Amen. You know, worship it shifts the atmosphere. It displays fear, focuses our heart and mind on the truth, and stir our faith. O lo tapua inga, o lo vi inga i le tua, ma lo vi i le tua. E suia ai le si o manga. E suia ai lo si o manga. E suia ai o whaalongonga. E ma ai si venga o ia te oe. I le hala i lo vi inga i le tua. E tafi e sea ai le fefi. E whaasanga ai o tātou loto ma mafau i le upumoni, ma o tātou mafau i le upumoni. Mai pe sosoani yai i lo whaatotua i le tua. What if the greatest breakthrough in your battle doesn't begin with striving, but with singing? What if your victory isn't found in your strength, but in your surrender, praise? That may sound strange, may sound strange to you. But let me tell you tonight, I've experienced. I've seen darkness left over my life and the life of others
when I stop fretting and starting worshiping God. Amen. I've seen it. I've seen it miracle take place in our church. Has lift our hands and voice to praise God in the face of impossible situation. Kupu. Au ke kari kongu fo e kupu I kongu so se kari sia. Ko ke wā ai wā venga lea kua. Ka ke wā ai le me kukupu le lofa. Inga I le kaimi inga ua hofi kia o ka kuka ngaka. E ana I le kako ka pua inga. E ana I le kako vivi aku I le akua. Ngā fio mai la I o le nganga pa I o le akua. Ngā kako wā ai le I wā venga le tua. Amen. I seen it. Amen. But after all, the battle is the Lord. After all, ngai ia mea uma, kako ke whaia, kako ke uia I lea kaimi ma lea kaimi. Amen. The battle is the Lord, not ours. It is His power that destroys the works of darkness. Sometimes all He asks for us is to praise Him in the battle. Leisi ngā kaimi e mga oai lea tua I ati oe. O le arwhai ngā kā o le kaua wha lea nganga o le uwhia ngai ma oe lea kaimi ma lea kaimi. Kau ma whai e kusea vangoe ke vivi I ai lea kua. Ave lea vangoe ke vivi ma kui ngā haku lau ka ngaka I lea kua. Ma e vivi ma e au ngangi I lea kua. Sometimes all He asks for us is to praise Him in the battle. As we do that, we proclaim His power and His victory over the unseen power of this world. Ephesians 6 verse 12 it says, "For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authority of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly place." Efeso ono fa ipo sumalua. Mai awa tātou te le tau matangata. A o li sili ma whai pule, ma a li o le pouli uli o le nei laulangi. A toa ma nganga leanga I mea o I le langi. Amen. E ai le mana o le vi inga I le tua. Amen. E ai le mana I le vi inga o le tua. O lo vi inga I le tua. Your worship God, it will move God. Amen. Worship God and praise God. Miracle happen. Let's look at Paul and Silas. Kakowa ai le kala ya Paulo Masila. Fai mai inga ua ila ua sai la ua nga ua ila ua fai pui fai mai sa la ua pepese ma vivi I le tua. Mai o e sai to tonu fai pui sa la tau fa longo. E fai mai ina ua tupu fai mai I wan watu. God's spirit. Ngai oi le nganga o le tua e ala I vi inga. Ma le pese. Mei ua oso le mafue.
Ua lulu inga ele whare pui pui. Ua mātara tala umai no tanga o e sai to tonu al whare pui pui. Ma ua malepe ai ma whai toa al whare pui pui. The power of the worship. O le mana o le vi inga I le tua. Amen. I'll read it to you. Acts 16, verse 25 and 26. May around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoner were listening. Suddenly, there were a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Do you know? Oro langa vivi'i. Oro vivi'i, maro waungangi le tua, maro langa au I le tua, maro langa fia vivi'i le tua. E suia I se o langa o se tangata. E suia I se loto o se tangata. E suia ma matalatala I se loto ma se anganga o se tangata. Ua no tia ono le tia Apollo. Your worship will change people's life, will bring your family to God, will break every change of their heart. Amen. A whai ngā kupu ia Paulo Masila. E ka kau hoi ngā kupu I o ka kukangaka. Pe a whai e ka kou ke fia e vivi, ma pe pese, ma ave le vi inga I le kua. Amen. A first point says, don't be afraid. Do not be discouraged. Awale fefe, awale matau. And our last point, le tanto point muli, le tanto tango, God move in worship. E ngai yoi mai le atua I lovi inga marota po inga. Amen. In closing, amen. Ioane wha upo e lua tolu, ma le lua wha. Ai o mai o na aso, ua o nei fo'i I ai, o e tapua'i wha maoni, la tau te tapua'i le tamā, I le anganga ma le wha maoni. A wā o loo sa ili le tamā, I e tapua'i wha pena I a te ia. O le atua o le anganga lava ia, o e tapua'i a te ia, e te tau o na tapua'i atu ai I le anganga ma le wha maoni. John chapter 4, verse 23 and 24. But the time is coming, indeed here now, when true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth. God won't move if your worship is not real. Amen. Ale moni lo tapua I le tua. Ale moni lo vivi I le tua. Ele ngai yoi mai le tua I a te oi. Ele ngai yoi le tua I o tātou vi inga. Amen. E te tau ia I tātou o na tātou wō, e vivi I le tua, male anganga o mamā, male anganga ua fia I le tua, male anganga moni I le tua. I te tau o na moi o tātou anganga, e te tau o na tātou tapua I le tua male anganga, male wha maoni, e ngā lue mai ai anganga o le tua, I lo tātou tapua inga. Le tātou a inga o le Jesus is the Answer podcast le nefia.
Pai mai le tātou upu au tu. Let go and let God. Manatu mo mua. Don't be afraid. Do not be discouraged. Awa ne yo tātou whiwhiwhi. Awa e te mata. Amen. Lua. God move in worship. E ngai yoi mai le atua. E ala I lau tapua. Inga malo ubi inga I le atua. Le nei awhiawhi. Ia tātou maua le loto ngatasi. Ia tasi o tātou loto. Tasi o tātou anganga. Tasi o tātou manaonga. E tātou te tapua ia I le atua. Amen. Ia avea fo tātou. Matai e rofa I le atua. Amen. Be like Jehoshaphat. We need a leader like Jehoshaphat. Amen. Lead the people to God. Order the people to worship God and fasting. Amen. Ia tātou maua le ngā lulu e whaatasi. Ia tātou ngā lulu e whaatasi le ngā luenga le tua. O tātou ainga ta maha tina whanau. Ngā lulu e whaatasi le ngā luenga. Whai whaale leire ngā luenga le tua. O whaatasi le tua. Amen. Ia tātou maua le anganga e whiawhia bibi I le tua. Amen. Ia tātou I I le tua. Tātou ave le whaapetai, man whaamaralo, man whaane tanga I le tua. I aso umaro tātou oranga. Ave o tātou puapuanga, ave o tātou whaingata, ave I le tua. Amen. The battle is for God, not for us. O a whaingata o e wia I le nei taimi. Amen. Ave I le tua. Tu watu I le tua. Ai ave lo whawhetai, ave lo vi inga, ave lo sa I le tua I le tataro. Ona tari mai leo le tua ia te oe. Let go and let God. O le tātou upu le nā I le nei, amen, le nei a fiafi. Whaamanuia tele le tua ia te oe le nei a fiafi. E ala I le upu. A whai wanga I otu le upu le atua te oe. Nane me te le tala lo utu I le tua. Se ane me te le sau e ave lo wola I le atua. Talia Yesu ke viso e avea mo li I mo whaola. O a whainga tā, o a pua ngā o e uia. Ave whai mai le tātou upu le nei tai au. Let go and let God. Tu ese ma ave I le atua. Ave I le atua o tātou whainga tā. Ave I le atua o tātou avenga. O ia na te whaamanuia mai. O ia na te tali mai. Le nei a fiafi. Ma fau I le atua. Tu o se awa noa. E te tā ili ai le atua. Sa ili le atua I le utatalo. Sa ili le atua I le wangapongi. Sa ili le atua I le mafuta I le upo le atua. Ai mana o whaamanuia le atua I ate oe. Sa ili le atua. Te talo I le atua po le aso na fina ngaro mo oe. Amen. A whai fo I wa e tau wha vai vai. A vea le upu le nea fiafi. E whai ma wha amaro si anga I ate oe. Ro wora au ona I le atua. Amen. E alofa Yesu I so se tangata. E whai longa ina tangata le alofa o le atua. Amen. Le nea fiafi. O le tātou upa marosi nā mo tātou. Le nea fiafi. Wha manuia le atua. I le nea fiafi.
ia te o tau, sa maua lea manua e tātou te mafuta, ma tātou whaalongolongo, whaatalofa atu fōi, ia ma wha to whaatu fōi, iso ia o lea tō, ia wō mai ma wha pe ngāo, ngā kō mengi mei lungo le tātou pokalam, whaafitai, whaamālo, le mafuta mai lungo le tātou pokalam mai ne fiafi, tari tonu o whaamanuia o tau le upo le tua, talo i le nganga pa io le tua i e wha tili lona upu i a te oe, ma i a pena o whaamanuia le tua i a te oe, i a i le neia fiafi, o le tātou pokalama le nā mo i tātou le neia fiafi, ia o le ua wai atu, ia lua i tu a wha mi uke. Ia, au o anga flow me le nganga le tua, e tā o te le mawhaia o na o tau fia, au tatom, ia, ua, o le upu nā o uman saunia, e ala le soani le nganga pa ia, mo oe maa o le ne fiafi, o lea manuia tele lava nei po, i maloronga o le fiafi, ia, li whau mata tau pokalama, ia e mo na ave le vi inga ma le whaatai i le atua, ona o lea wa uma le tātou pokalama, wa uma ona papena ona launga mana waina ona upu le nea fiafi mo i tātou. Amen. Whaatai i le atua, i le upu wa whaamalosia i o tātou ora au aunga i le atua, ele ngata i lea wa whai ma whaamanatu mo i tātou, o lea ia nea fiafi, ia manuia malolongo nei po, au hoi nei ngalo tātou pokalama i le stonai, ia i le itula e ono i le fiafi, ia ma le sunga ia tala lei e se kia, ia i le stonai i le itula e ongo, i le fiafi, o lea ia e patofa atu nei fiafi, mo o tō malava, manuia po i fi au mga duenga le aso a tai au, ia le ngate ia le weekend pe ata to ho toi le ora ma le malosi ia le nei fiafi pa mani tele lava le tu ia to pa tai fa tasi mai ta to pokalama ia pa to fa to i le nei fiafi ia i le paso ta to pokalama le to fine ia fina i le nei fiafi fina ia wa mai a mani ta to pokalama pa tai ia ti oile to fine ta puai pa tai fo i la nofo talo mo tātou pokalama, ia a o tautua ma au auna mo tātou a inga wō ma e masangi i lungo tātou pokalama i le upo le atua, tari tonu o lo te talo mo lo tapuai i ati oe le tōwhine, ia o lo maua i pēr e lo tua ngane nei, ia ma anko a ni tala lei, le maa losi ma le ora, au nai mo tātou pokalama ono rau tatalo lea pa tō whaatu le tātou pokalama mo oe tō whine pa manuia tele le atua i a te oe fo ai pēr ma losi a te oe ia ma ia manuia nei po manuia fo i le nei weekend manuia le aso a tai au ia o tātou pokalama na pa tai tele pa tasi mai lungo o tātou pokalama pa manuia le atua i a te o tau ia pa pēnā ona launga tusa uma i tātou i whaamanuianga le atua, ia i le nei fo'i a fiafi e ala i le upo le atua, o lea manuia tele nei po. God bless in the name of Jesus. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other.